turn your lights down low. And pull your window curtain. Mislim da je prije nekih 130 godina tako nešto prvi put pronađena. Eto, ne mišli se puno, koji su ovako na odmoru. Razmnožavaju se jajima, također ne dosta često. Znači, ima povodnik Janka, George i Eva. Hvala Eva. Eva, naši top modeli. Širinu mogu dosegnuti otprilike 35 cm. E sad, možda najzanimljiviji podatak, njihova životna dob, recimo mogu doživjeti naravno skoro pa 100 godina. Pretpostavlja se da je razlog tome njihov jako spor metabolizam. Znači, oni se hrane sitnim planktonom, odnosno planktonom, sitan, uvijek je plankton sitan, sitnim vračićima, znači jako sitnim vračićima, planktonom, no međutim, hrane se možda 2 put do 3 put mjesečno. Znači, nije im potrebno puno hrane. Evo da, ove manje su puno aktivnije, možete pogledati na ovoj strani. Kažu da mogu bez hrane i preko pola godine preživjeti. Čak i više. Dakle, zato se i ne miču puno, štede energiju. Evo recimo, na ovoj veći ćete bolje primijetiti naravno škrge, crvene boje, to je zbog krvi koja cirkulira, znači za prihvat kisika. Pluća imaju, to je interesantno, no međutim više nisu u funkciji.